Салом алейкум. Шумо дар шабакаи Нигматов Мансур. این برنامه وقته با آقای منصور نعمتов. Нашод батли райдеро шон. просто миллион бутан ки خیلی راه دیگه من نمیرفتم. اما آدمش بود آموزه که این قطعه در اونجا تکس گفتی که ما یک ساعت دو میلیون انا وقتی که هم رایدر شون تماشا میکردم من امی بیره تماشا میکردم آقای منصور جان. برای چیش ما فقط همین رپیرو بسیاریش سروده غمزده میخونده 90% کیدت خورد اگه چند رپیرو یا که آدم کیدت نگه بر رپیر میشه بعد رمضان رو که پیش رمضان زنگ میزنه که اوچون میگه تمام نه که چه بگم بعدی زنگیری ولی من هیچی گفتن نمیتونم قرغان استرافشان فرخور طرفی رگا شهرینا این همین طرفو زنده باشن سلامت باشن جدت کنن ان شاء الله تن مسیحت باشه سلامت باشیم براشون نویگری میاریم برای کار салом алейкум. Шумо дар шабакаи Нигматов Мансур дар барномаи вақт бо Нигматов. Барои чӣ вақт меган барномаи мара ки одамо вақташда чихе соҳиби меган вазифа мешаванд, чихе соҳиби ном мешаванд, чихе номшона бренд мекунанд. Барои ҳамқа вақт бо Нигматовай мепурсем ай вақташ чӣ кор мекард ва чихе ҳамин кор кардем машғул шуд мефаҳмем. Дар барномаи мо дар меҳмонии мо ралик барои ки навай питер омадай гуфтивай ки бо ҷӯшу ҷӯшон гузарондак батл шаво хай хуш омадӣ азиҷон гуфтивай ки аки хита дар ҳамин интернет медидам рости гап ба фикрам якум бор вох хӯрдастем дар ҳамин зиндаги якум бор вох хӯрдастем марҳамат барои мухлисот чӣ гуфтани доред таманиёт марҳамат салом алейкум ба ҳама подписчикои канали акай Мансур ва ба акай Мансур худаш ҳазор раҳмат файрод кардем дар барноматон ва чӣ саволе боша мақсад мо пурра ҷавобша мегардонем ва мухлисоам бифаҳманд мақсад ин барномаи вақтай бо акай Мансур Нигматов боше зинда бошӣ ҳариҷон ҳам як км савол вақте ки ҳамин батл мебурем шумо батл мебурем барои ки сразу ай кор сар кунам ай зиндагӣ сар намекунам барои ки и дар ҳама каналҳо ҳаст ҳамин чизои барои ки чикор карагиҳо чӣ дар бораи чӣ ҳаста сразу вақте шумо батл мебурем ду кас мебурем нами охирон батл дар бораи худтон ҳар гапҳо мегӣ гапҳое мегӯем ки бовар ки ҳар кас сабр карда наметавонад дар болаи ҳамин саҳна баъд не ки баъде ки мебуроем бо суратгирӣ муратгирӣ қучоқ мучоқ вақте агар ки ягон кас батла дидагӣ набоша як бора суратотона бинам фикр мекунам як дӯсти беҳтарина як ягон батла бинам мега душмани рақам яке надад ма чӣ гуфтанем дар ин ҳолат ки на ҳама дӯст шида метавона бо дар вақти батл уқа гап мешава берунаи батл на ҳама дӯст шида метавона ай сабабе ки мо ду кас ҳардумон дар ғарибӣ будем охи бачаам кор мекунад дар уҷа дур ай хонагӣ ман наметонистам қатъи ҷанг дар бихезам ё ки против бихезам ман ай дидани ӯ хирсан шидам шод шидам ӯрам хиёле мекунам ай дидани ман шод шид ва мо якҷоя гаштем сурат гирифтем дӯстӣ кардем ай сабабе ки мо контракт бастагӣ будем имзо кардагӣ будем батлда ай ҳамин сабаб мо батла гузарондем барои кайфи мухлис гузарондемаш не ки мо ҳеҷ вақт худмон якдигарда принимат накардем задиват накард мора гапомо چیکار شد باتل؟ من کیف کنم میشنم باتل دارم و باوری داشت که کگرام کنم خیلی مشتیانی بعد میگذارم ای تیاری ما باوری داشتی؟ 100% بخدا من میدونستم که هیچ وقت پروت شما به زیب تیار نمیکنی و خفن استیم ما نه 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 ولی شدی آیفون 11 نگرفتیم نکن آیفون 11 پریچوسکا واجنیه بچو بعد ҳамин шумо ҳамин дам батла гузарондеда ва пеш да бахум стол овардам бахум компот бампот овардам ай сабабе ки ҳамун треки ки популярный шудаги буд фристайл трека набуд фристайл да компот шоколад меваги дар ҷаҳон дастем мо бе ягон катагӣ ҳамунҷо ҳамун чи популярный шудаги барои ҳама овардам пеш да стол компот мампота мондам лек шоколад набуд фикрё буд ҳамаш буд аквай прикол кард фаҳмидин акай Мансур хеле приколеро кард ки прикола уже халқани мекуна и да батл кардакаш ва ҳайратовар шид мардумда хеле интересный шид не ки ман ҷавоб додам гуфтам то рафтантонам батл ба фикрам дар куҷое мегӯянд садама шуд намекард фалокат чӣ дигар расидем хай соқ саломат шукронаи аллоҳ бародарои азиз ина москва мерем бачако чиза кас карди як ғарибачиҳо кати бача гуфтам уже дидам ки мошина хеле тог хӯрдесай раҳда дар ҷош хеле рафта тог хӯрдесай
баъди бо рафтам сразу батл ягон ҷараён надена. Не мегум ку ҳамин гап ҳамун қадар текст дар сарам баъди ҳамун садама монда бо хеле ман барам мегуфтед ман мегуфтед хеле барос қибда баъди садама шудан ту бо рафтӣ гуфтвек дар батл 300 мисраро хондам омадам. не ба худо беҳтарин ки дар сафтани қачи калимао чӣ ҷо меша баъди буромадем ки шумо ҳамин кора карден чӣ буд гонорар соз буд гонорар рафт стоид буд кам гонорар шумо хай ака гонорар ку даву садама ҳеҷ вақт стоид намешава барое ки мо намедонистем садама мешава просто миллион бутан ки хеле рада дига ман намерафтам медониста намерам лично донистам хеле гап чап риски калонда рафтам не ки хай батл ки ман контракт доштам имзо карда будам ман наметонистам назад бизанам кадимаш рафтам батла гузарондам зато контракти ман бучид мози озодам и хубтар неста барое ки ман медонӣ чӣ вақте ки ту дар иҷаи ту дар шаҳри ғариб будӣ модару дар иҷа ҳамин чиз баъде ки шудан чӣ ту модарта фаҳмонде ки ман созма модар серана бовар намекунад ара гуфт биё ай минск билетет мегирам обратно биёин қатъякай мирзо обратно биёин ман гуфтам бестем чӣ гап мешава яке агар партоян мо кидат бидат бихӯрем мием хай чӣ кор мекунем не ки агар бигиран шумо чӣ боварӣ доштан ки кидат намешина оҷа охи ова чихе кидат мешаван одаморо чапа мекунанд бо таксио бигирезан итари неста уҷода овардаген ҷавоб бояд биганам хибат омадам ба сармона 3 соат пас омадан очак вақти занг зад чӣ гуфт гуфтам ман созим очам қуруб дар тори барф ғалтидем охи ҳам хешида реально дар тори барф задем барф чӣ хеле зарарат намета ба фикрам якум боре ки шумо буромаден батл дар дубия зиқ мешам ман дидим ба шумо гуфтам ман дидим ман мирзоро буд мирзо наисту мирзо рости гап дер ҷавоб доду не ки хай дигаш баъд аз чиз гап ҳам вақте ки шумо дар ҳамин садама шуден рафтен якум боре ки дар репи тоҷик ба фикрам ҳам хали саҳнаи батл буд ман агар хато накунам барои ки ман чанд қа батлҳои дидагим ин хали саҳна набуд ҳамин одаме ки организоват кард ман наметавонам гуфта ки безебни уровни калон да гузарондаи чиза барои ки рости гап реально уровни калон буд ҳамин кора гузаронд саҳнааш зур буд качествои съёмкааш зур буд качествои звукш буд ҳамин уровни калон да буда маъно уровни ки любой одам тамошо кард ҳамин чиза шумо ҳамин бовар доштед ки ҳамхали мегузара батл не иҷа чиза яка мансурҷон ки расходи вай калонай расходи калон кард хеле меличоша хеле мекунам обязательно бояд соз мегузашта ки ё мелич нестана дар иҷа меличон медонанд ҳамин батлерое ки ташкил мекунанд батлероро мемонанд дар душанбе ҳам хеле чизоро аҳамият наметаҳанд агар не просмотри хушруву зуру ҳамин качествои тозаву декоратсияи хушру метаҳам хеле якаҷон ва ё намекунанд дар иҷа у мардак дар уҷа расходша кард иқа гонорари калона дод маву акай мирзоро пули билет милета туда обратно дод залаш чи бояд изурош мекард бояд гарениш мекард ба худо кайф кардам ман рӯзи батл рафтам дидам зала шок дағалдам ва гуфтам хеле залда бояд бибирам действовать кунам фақат результат намешава хеле не бешху мардак бори чиста ҳадуши буд ман одаме ки якамин бора хеле 100% барномаи худ тамошо мекунӣ мардак бо респект ман кайф кардам качествои зал качествои съёмка качествои звук ҳамаш на уровни 5 буд ягон чи гуфтанам ягон баҳона набуд баъд аз чиз дига нашод батли райдеру шон ҳамин чӣ гап шуд ман ҳамин рости гап мардак бори аввали кино мега набоша ки охирша намефаҳмӣ ку ман охирша дидам ки чизи исӯзондеста ик жёстка сӯзондеста ман ҳамин хашмо дар дуни ҳамин система чӣ проблема шуд ман ба худо ака даводави батли худам дабдам рости гап ҳамин аз зиёд пазирдем на ҳамаи чизошонро фаҳмидаму рӯзи батлшон рафтам тамошокунӣ рафтам ку батл чӣ хеле мегзара гуфтам ман бай пеш батл дорам ҳамунҷода просто шон фристайл кард дига далши хчон чӣ буд райдер зуртар кард да райдер реп хон шон фристайл хон мисол озина ки хай ки худат ки дар ҳамин репи иҷода гуфта ягон чӣ гуфта намешуда иҷа ты чиста ненихта мегида тарафи баромади ҳамода аз тарафи ки качествои зур буд баромадаш тарафи райдер барои ки райдер профессионально баромад кард реп кард треп кард ҳар як трекҳое кард ки мақсад стил доштанд читка доштанд гап доштанд акашон фристайл зад просто
فریستایل недооценید میکنی کو مقصد نمیشود بعد دیگه ما برومان گفتم نه ما باید سخت کنم بطلی خدمت رفتم فراموش کردم این تема را ای پای نوشتن بطلی خدم شدم چند وقت میگیره نوشتن خیلی نوشتنش میگیره یک روز دبوتش میکنی اگر بنویسیش با علیش میکنی چند میسره شاید 300 میسره است 300 میسره 300 میسره از یاد میکنم آدم چقدر میآموزین اما آدم شما باید آموزه که این قطعه در اونجا تکس گفتی که ما هم یک ساعت 2 میلیون وقتی که هم رایدر شون تماشا میکرد ما امی بی را تماشا میکردم اکای منصور جان فهمیدی ما فقط او را ایزوچات میکردم فقط او را چیکو نکردن نه خیلیش هم میدم کدا فقط استوری همون بودی کارچه ها مثلا مخلصیش میکنم پیشای باتل هم 20 روز یا 30 روز موندن فقط برای همون نه که ما بعدی که رایدر شون رفتم باتلشون اونجا رو برو دیدم دیگه هیچ چیز در کاردار نشیدم اکا نه ویدیوی میبرامد نه سوزاندنش نه دیگه اگه چیزا نه سوال دادم نه پرسیدم نه گفتم بفهمم برای کیشم با باتلی خودم بعد رفتم اونجا بعد همون سنت چون گفتن که همون باتلا یا میجادم هیچ کنا دیدم و سوزانده میشه خیلی خیلی میشه واقعا باتلی من نه سوزانم و آخر وقت سیاکن برای چیش ما فقط همین رپی رو بسیاریش سرده غم زده میخونده غمی میخونه فقط هم میگم بافکم 90% کیدت خورده اگه چه میره پیرو یا که آدم کیدت نکنه برای رپر میشه مثال خیلی اکای منصور که درختی میوه‌دار مقصد از همین غمه فهمیدی اکای بسیاری طلبه استودنت‌ها مکتب بچه‌های طلبه مکتب مقصد تو است استودنت‌ها همین تاجیکستان خدمونده یک بسیارش کم بغل بچه درباره او بخونی خوبتره چه مقصد موزیکاوی центрикс кешкини برای چه بسیارتر همین رپ پیدا میکنم رپ پیدا میشه لبای رپ دوران عروس خوندگی اون چیزا همین عاشقا بگم همین هیچ آمادگی یکم کیداتش میخرم میره رپر بشه نه که مالش نه برای نه پراسموت رو برای مخلص عاشقی میخوام برای که خطانه میدونه که مثال اندرگراوند و داج عاشقی گذشته استن اندرگراوند که میگفتن ما عاشقی نمیکنیم ما عاشقی در روم هستن برای پراسموت برای پول مولوش ما مقصد زندگی مون یا چیزی چی بچکا بعد ولی بزنم اکا خواهش خودانش تا فقط خیلی داره شانس داره با شانس دارم اکا برای هم قدر گفتم خیلی من از حقارتی کوچگی بخونم میدونم که پراسموت گنده کامیرا با مخلص اودیتور ما نمیشه نمیه باتل بعد چند سال اخیر ولی بسایشون نمیه باتلی که کردم کوچک کردم الان اینجا خیلی بسایشون و بدونن که من میتونم همون کارانی کدا نکی برای خودم عشقی خوندم اینا نه من براستی من گفتم باتلا 5 اوروینی برام بعد کردن هر برآمد کردن هر در اسپکی شما همین کارا ادوشی کردن بعد باتل شما دوست موندن همیشه چیز همیادا در صحنه گفتی و که شما بروماد نشون دادن نه که بعد باتل هر تو صورت گرفتن استوریز کرد رفتن گوجه اوجون کرد خنده با با ما گفتیم که شما باتل نکردن پروست هم درمونه تمام روشنه که گو همین رپ باتل اگه فایده هست روشه فایده چیه که فایده درآمد کم زندگی در تو رو میگیره خیلی واقعا هست مقصد نولاد باید سایه باشید یعنی یگان کار مقصد پروست اتاک نمیشه و رفتنی مرام پروست اتاک نبود همش سبب داشته سببای زندگی در خدم در مقصد داشتن همین سبب به فایده نمیشید من نمیتونستم به فایده رفتم من فایده خدمت چی گفتم بینم بعد روزشیدم رفتنش بعد زنگیری مزه ندارم نه بعد زنگ فهمید بعد زنگیری چیکار میکنی رپ بس میکنی یا باتلا بس میکنی چی فکر داری خیلی اوجه تو باید اوجه که میدونی تو تیار باشی تو بچه گفتی کالون تو لباسی که میتونه زانتیان میدونی تو ممکن شد که تامی بعد رمضان رو که پیش رمضان زنگ میزنه که اوچون میگه تمام خالی نه که چه بگم بعد زنگیری ولی من هیچی گفتن نمیتونم نکی باتلا چی امتحانم دیلم باتلا ما با خدا باور کنین یا نه 2 سال یا 1 سال یا تا میبرم ما تست باتل نمیبرم با مثل رایدر استیوپا و باتلرن ما چه خیلی قاید کردیم در پیشکی سوال ما عاشقی بسیار میخوانم باتل در میبرم اون کانکریت چخچق خطی ارگانیزاتورای ساز چخچق میکنم بعد کانترکت میبندم میبرم توشتوکی اگون نفهمی نشونی در از من نشوا در 1 سال بگویم ما 3 تا 4 تا باتل میبرم نکی خنسته اکا همین سبب باتل ما وجه حاضرم بگم باز کردیم میشه برای که تا کانترکت اینا میال 10 سال دیگه میگذره اکا در سخن شتگی میدنم همین کامپوت چیکار این چه که فریستایل همین چه یک گپ اومدمی
آخه چه بگم آخه هر چی ایده داره ایده دارم تو بخون درس خونه دیگه کار کرد آها این آمد نگاه میکنم نوتبوک چاینک ویتامین اکای منصور شیشتاگه قطیمو اینا میتونم هم بخیر کردم همونجا هم همه گپ شد پروستا ای گپ رفت بین اینستاگرام و مازن پروستا خایب شد خایب شد اکا دیگه کاش دیو دام میدید کامپوچ کردیم میگه اتاک با همون اما پایسک بدادن یوتیوب داره پای دیگه رپ ما گوش میکردم پشتی همون شد آخه خوب شد یک چی پرسم تا من از کی 100,000 میشی در اینستاگرام اینستاگرام 100,000 انشالله رکلام هم کنی نمیشه نه انشالله 100,000 میشیم پروستا یک چکی ما هر کسی که 100,000 میشه برای 5 کس مردک بوده 5 کس وضعیتش دیده کمک میکنن همین کارو میکنی اوه обязательно میکنم یک سیومکا نمیکنم نه بده چخ نه تو سیومکا کو ما دروی میکنی که اینا که تو میبینی پروستا ساگلاش نه تو داش در لوبو جنخ زنگ بزن اکا جدا اینا بیان سیومکا را بی من 5 کس دا ای تو نه هزار چند میکنی همه گینا تمام بچو حرکت میکنیم 100 دا بیواتش میگه 100 و دیگه هم 5 هزار دیگهش مونده در بیواتش میکنیم 100ش میکنیم با 5 کس صحبه انو گفت وکیس صحبه چی میشن امروز هم 5 کس با خرسان میگردن انشالله همی روسی گپ همی تکست دوز تکستی که در اوجا کردگی بوده هم کامپوچ کردم میگه همی پروسه که دوال سلخ دوز ناو دیدی چیه ناو گفتی همی تکست کتی میدونی 4 مصرع شو چی گفتم میتونی همجا گفتم که نوتبوک چاینک ویتامین اکای منصور ای قطیم سه مصرعش دادن میگه مامو کامپوت شکلات میگه با اینتریو میگیره به اگه کاتاگی اینا 4 مصرع اینم قچزا بود که جونم دسترخوانی خدمون استولی خدمون هم قچزا شیشتاگی چخچخ خدمون بوده خیلی ویدیو قال نه بخدا نه کی اگه کاری زاپادانست نه اگه گپی گاندا نه بود اینجا اگه گپی خیلی مرا پاییز داد گیانه پشتی این چیز میمد برک یا رکلام کلان شده به اگه کاسا پاپراسید کردن بهترین شد ما چفتم در 2020 چی مشکلی داشتیم 2020 خیلی که چیزی بدن گذاشتم پس سر شدم دیگه یادی هم مشکلی ها هم کدنم میخوام فراموش شد 21 در برای مخلصو چی میخوایی که یا پیشنهاد میکنی که انشالله که هم گفتی که گفتی گپی خود که رنگ شکایت میراگی با ما بشه اگه میگم اگه کلیپی شروع کنم کلیپ چای بامبو بکنم اما پیشکشی مخلصا کنم پارتم کلیپی سناریو دور فاسون بچه دیلی مخلص دا و تابی دیلی مخلص و راه هوی شوان چیا هوی شوان زال پال دوزی اجازه داده نیست برای کنسرت بعد کنسرت شپاگ میکنم همه کنسرت اگر که کنسرت کنید دامی توجیکسون چند جدا کنسرت میشه تا 10 جدا میشه فکر کنم اگر بکنی مثال نه هر یا نوعی است طرفش نوعی سوق دا از خاطر هم مخلصات اگه بسیار همین توجیکسون گجوش مینفسن بسیار که مخلص دوریده ای توجیکسون بیرون عرسی غریبو هم وقت دستگیریان همین توجیکسون هر کس منطقه خچ دوره که ریال اونجا مخلص دورم اما چند جای راست دیگه فقط جون قرغان از طرفشان فرخور طرفی رگا شهرینا این همین طرفو ما خیلی میکنم که به حد کنسرت ما برای قرغان دا برای که لوبو ابراهیم هم کنسرت من لوبو ابراهیم کنسرتون قرغان دا میگذارم این دفعه هم مدار گفته بودی استوریس که چیکار بدی که نش در سببی که همین کنسرت پاندمی خیلی همی کاتی میرزا رفتین دام گرفتین گذاروندین بسیار کدام میرزا مو میگم شب برای چی که هم او را به نام میرزا میشناسه برای بعد همین برای خود تدار برای خود چی فهمیدم اونجا رفتی شهر غربی یکم بار رفتیم باشه نه من یه بار رفتم سال 2015 استودنت بودم اونجا رفتی بودی ها ماسک پیتر نه ماسک مسعود خود مسعود خوندن رفتی در اکسیژن بودی اخیا اینجا رفتی چه خبر چه بعدی 5 سال که نبودند خیلی ام بعدی چی خیلی عزیز بودم چه برنامه توجیک ختم ببینید اونجا مردمی توجیک هم ببینید اونجا کدامش با عذاب میکشه و برای همین زیغ میشه کدامش که صاحب نون ماشینه که باباش همین خرسان میشه که توجیکی ما در اینجا صاحب نون ماشین پوشین زور داتای پوشه بدن آدما می اومدن پیشمون خبرگیری با خونه‌شون فرار میکردن میرفتیم اشتیاق بود هست یک عذاب کنکریت نه یعنی کور به عذاب نمیشه همه کور دوری خودش وطن عذابه هست که مومنتی که در همین زندگی دشواری دایید قیندی دنمی например همه روز تا ساتم در کاره خب هیچ کنم میتیاتا خب رای نه همه آدمی که دوست میفهم که میبه دستگیرید میکنه ایره پیرو
Айреперо ки омада айреперо акаҷон дар вақти пастӣ вақти будӣ ки пастида будӣ ки ягон кор карда наметависӣ ки омадага даста гирифта бача биё ҳамин кора кунем не ки оз катиш даже агар якҷоя набошад бояд номша гӯида мисол ҷа чанд кас тоқа нест як кас не нест фарқ не чанд кас бошад навик буд мастер азия буд ҳамин Ам ду кас кас қати о мо бисёр пастии бландиёра сипарӣ кардагием оз ягон ҷо бидем салом алейк ҳастем салом алейк барками ман вақтра бароям гуфтесам ки ман мехоҳам фаҳмам ки знаешь ҳамон мотиватсияи ту перезагрузкад ҳамо буданд ман ҳамвора медидам мақсад пешравӣ мекунанд ҳаракат мекунанд мастер азияш студия дошт записи мекард я ҳамаш у вақт куд медонед шумо чӣ хел вақте буд ки ҳеч кас записет намекард без сум ҳозир мерай гуфти хто барои номи брендет записет мекунанд не ки уҷа мерафтум без сум мара запис мекард барои ҳамсоя буданмон навикам қатимон буд даже текст менавист текстои мара соз мекард наврӯз хеле бачаи китобӣ буд адабиётский не ки мегӯям ман тариф мекунам ки дар текст зура ҳар семонам хеле ҳаракат мекардем исуса худо дар пошон ҳеҷ вақт хор назанад ки ҷои давошан саломат бошад мастер азия гуфти мастер азия мастер азия бас кара мастер азия бас накарда реп дер меброра я мудда як гап нест барои бисёр одамон мегӯям аки мансур чуба вақт ҳар кас дар вақташ гуфти ки азоб кашидаги вақт барои вақт ҳамия барои мардум ин барнома ин вақте ки мо мехоҳем ки одамои фаҳмем ки вақте ки ном надоштанд ҳеҷ кас намешнохшон ози вақте ки мешносаншон ва барои одамои худо мотиватсия метиҳанд барои чӣ мотиватсия метиҳанд ки ҳеҷ вақт дилшикаста нашавен коре ки нашуд кори дигара кунен ҳама вақт роҳи корро меёбен ҳеҷ вақт одам гуфтӣ ки бериск намемонад ҳама вақт алло ризқша метиҳад барои мухлисот чӣ гуфтанӣ таманниёт дорӣ марҳамат гап зан зинда бошанд саломат бошанд ждат кунанд иншолло тану сиҳат бошад саломат бошем барошон навигариё меёрем пешравӣ мекунем обод бошанд тансиҳат бошанд ҳама вақт ин буд барномаи вақт бо нигматов дар меҳмонӣ буд ралик ки номша ҳамаша меҳнатҳои худаш карагиай офарин баъд як чиз гуфтам ки бачаҳо ҳаракат кунен барномаи оянда бо ду шахси дигар барои лайкҳоро ҳам хизер кунем ки то барномаи дигара успеҳ накунад лайкатон барори кор